for me Royal Queens ekuo hima na a me dinde na na sewa ampa for bracket oba bedie yo abusiafo me Royal Queens founder efremi na na sewa yo abusiafo me Royal Queens maame ekuo maame ye fremi na na santoa abusiafo ipato me President, Royal Queens President. If I why you too gentle, do I say unim kasa? If I'm a Royal Queens, a Vice President, Rosina. If I'm a Lady Cecilia Dapo, be a treasure. I show me the queer sewa. Hey, what can you too low, Mamma? The one pa. If I'm a show me the queer sewa, but me so a friend of Mamma Sab. Then I'm a cool Casama. If I tell them, Cynthia, be a cover. We did your Vapensiam, be a cover. Okay. And I will see a former in your vision, a donation. Emma organization, LORTON, homeless, young cancer. Almost omunibi nti Mother's Day no na Royal Queens ye decided said dey be be nso omusu ni di nti ye ese ebro mu bibi di nti na ye ba ha ye be donation be chow ma de nuane ne ade mo mu hu ye nti me wie na me se me ni executives no enkasa na chese bibia ankoso wa no nti na obi ayi ni hu adi ekuma obi na nya asem keto omo red ne de na gold ne de mu no enya this year Royal Queens this year Royal Queens this year over have a joining no you are welcome what you are welcome do and I hear what I say. Royal Queens this year yo mejina ya maami a ohwe wo ma yede niam ebre omo ada ekuo ma nyina ase se ye hwe de ekuo ma omo ya nyame omo ya ade papa Royal Queens for akire se wo mu wodo omo otima wo mu ye mothers sani eye ko fada kan no wo mu ye mothers ya dwene afoforo fo ho a na nyame onhia Royal Queens ma amen na de oni aduma awrade ma na aduma ne ye wonya bibia wo afi nkwa wieye no awrade se ho ani monyam amen onyankopɔ wo si adoye eja se wo beye wo ni adoye wo beyi bi ama aboa asoport obi a woni die na so se ye nyina ya adwene sa de hu a minim se awrade bi ato sini se yare bi na obi yare o se na aduma na ase yo se nkrata asemo bibia da na kuma so ya amen wo ya ye ni se awrade wo be sane ho ani wo nya Translator, yes. No, just she was praying for everybody who contributed to the donation, and we were talking about the inauguration that we are going to have. We could even invite you people to come over. We could. You are invited. You are invited. Anyway, Royal Queens. Yeah, this year. Yeah, this year, yeah, my papa, dear, yeah, who was fed. Nay, I hear my thing, near bed dumb. Never pay one for our Virginia, America, Virginia, Woodbridge, baby Alexandra, Maryland, baby Yaka and Wabom. 18 and donation near by no. Yeah, Wakumapa, 80 did ya didn't Jaobi, so be answer to me, DB. Mother's Day, knitting a year, sadly. 18 ya bear donation every now, when yes, will be a person by the Royal Queens piano. Otimiba. We hear so better Royal Queens. Oh, dear, but what dear Frepa, Obianim. Royal Queens, you want that? Yo, let me say Royal Queens for
nyame ya adom July 6 and July 7. July 6 no you be big celebration. Enti ye hia say you be invite ahemfo any ahemafo any senior obesiesie we dinner dance. Okay. Enti obia momodia mfa dinner atare no hye no mesa no me enjoy no. Na nyame ya adom ade chi on the 7th na ye kwa ye picnic. Okay. Picnic no our park no so na picnic no be I'm say LORTON. Okay, around this year. Yes. And you have a G and it is out of one now. And no, after church, ya come sorry no. Ti obia betimi akona sorry. Yeah, obi abetumi apa. Ye na ebe hyem anti ye ni. Royal for yadamo ase. Kuo mpanifo nyinara. Yadamo ase. Ni bomba yese nyame be ebe hyira mu nyina. No odi mo free adom akwa adom. Na nyansa amode ties ha ade ye chi. Enwie peye enhye wu nyame de mu kwa no nyam. Yede kan yede radiase. Bambo kese a waboye. Ama na watwi akwa apra betu yen. Yede radiase. Mi ameka say ye frame nana se wa ampafo rekatu oba abedie. Oba so no. De tosu biem me na me ye ekuo no ehema. Na se me wotemenka awie ya na yenkuta ne bone. Ye be ye adoye. Ye bebie ye koya no Royal Queens for ye bebie koya no ye gina ha ye invite obi a ye botaye ne se ekuo bia wo ne botaye ye botaye ne se ye beye adoye sika kakra ye benya no ye beye bi wo ya ekuo no ya America ha ana yate etie ye se ye wo bibi ye wo bibi a ye se ye dikan beye wo America ha ye dikan abeye enne Mother's Day about time ya beye adoye e wa America ha de tosi biom ye bebie kuo na no ye botaye a ye bibie kwan se ye benya enkofo ye invite mo baba be support ye ne nya bibi ato futuo mu a ye betime nso de bi akofie Ghana anso akoye adoye ama fiefo enti yesre abusuafo nyina nananom de menim say ye de ya bibi ama mo wo mo maka bia ye card bebro mu bia mo ma kan ye ho na ye mie ye koya no na munyi bi mu a wo ya adoye a onyame faso ye den ehirawo enti yesre obia Virginia hafo nyina yesre mo meta ye chi baby abaya no so ye comfort in so obia ye den enimu ho yesra mo mfa odo emeba odum ne nyina ye nkamum na ye nye ense awrade animonyam nyame nse obibia adom nti amen.